أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا دوی صحبتا خدا أمي بحثا تعزية بكن. د تعزية دا كا وقتی گو أهل ميت خوارني بدن باشا یا نباشا أمي بحثاوي بكن. معلومة خدا عز وجل د قرآن کریم دا وها گوتیا تمام نفسا یه زوقا مرنه بکن، یعنی تمام انسانا و جنا یه بمرن، یعنی چقا انسان گل سر روی دنیای هنا یه بمرن. گلی مسلمانا وقتی گو انسان مر و مهو دفن کر، پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا هر تعزیه وی و گم هو هر تعزیه سنتا. انسانی گو مریه وی چه بون به چقا خیر جوی انسانی رته جبونا وی مصیبته جبونا گو صبر کریا به چقا خیر ج اهل میت رته انسانکی گو هر تعزیه وی انسانی و ببه تابع جنازه وی قاسی خیرا گوش خودی مریرته جوانه گو دچنه تعزیه رجی والقاس خیرته. قلی مسلمانا حتی سه روزا تعزی سنتا. تعزی بچونا جم اهل میت جی چه دبی، یان جی بتلفونا جی تعزیه چه دبی، یان جی مهو لچارشیه لجی کی گم هو لقایوی هات مهو تعزیه وابکه چه دبی. قلی مسلمانا الوی مملکت ما تعزی چاوانا. حقیقتا وقتی گو الوی مملکت ما شخصك وفات دكي بريقو ويدفن بكن حاضريا خوارني دكن. وقتی گو خبر جوارتي دبيبا فلان كس وفات كر، أهل ميت ام بيجن زاروكي وينا هكا براي وينا هكا آبي وينا، يعني يه نيزي وي يه گو أقرباي وينا پیشی چتکن هنک جوا حاضریا خوارنه دکن. جبونا گو خوارنه حاضر بکن یه گوورن تعزیه و خوارنه بدنوا. قلی مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی گو کره آپیوی جعفر وفات کر، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هات مالا جعفر و تعزیه واکر. وش جیرانی واره گو آئیلا جعفر مصیبت بسروا دهاتیا دلوات شه دل بکلن گو خوارنی اهل مالا جعفر را بشینن. یعنی سنت یا سنت او گو جیران میت جیران اهل میت خوارنه چه بکن و بشین مالا وانه گو مریه و چه بونا یا سنت اوه. اما وی زمانی وقتی گو تعزیه چه دبی اهل میت خوارنه چه دکن و ددن جیرانا و ددن یه گوتین تعزیه. قلی مسلمانا وی زمانی گلک جارا ام دبهیزن
و جامێر jî dibînin gelekê got taziyê wa çêbûna, miriyê wa çêbûna, heta got taziya xwe rakirina deyndar bûna. Yani ketine tangayiyê de. Hem ferdekî ji wa wefat kiriya û hem jî maddî olarak jî ketine siqintiyê de. Çunku di taziyê de sê wext xwarin didin. Wextekî zaten hindika şeveqa taştê belkî hindikî didin lêbelê xwarina nîvro û xwarina êvarî didine ehlê taziyê vanê gotêne taziyê ev xwarina got didin jî gelek însan nikarin ji bin kulfetê wê derkevin. Yani wilqasî buwa zor tê îmkanê wa tune heta dibe hineka diçin ji bona got vê xwarina taziyê bidin ji bona got mêhvanê xwe bi xwarin bişênin diçin heramiyê dikin, faîzê dikin, pera ji benqa dikişênin, qirêdiya dikişênin, hinek jê jî diçin deyna dikin. Êdî gelî misilmana heta got mumkin bê wextê got miho çû taziyê ne di wextê xwarinê de miho herê. Mesela em bêjin taziyek çêbû miho dixwaze herê ehlê meyît teselliyê bidê wa miho ne di wextê xwarinê de herê. Em bêjin bila piştî li mêja nîvro bi nîv saetê yan bi saetekê herin û wextê got berî meğrebê jî bila ji taziyê rabin. Wextê got ne di wextê xwarinê de herin ehlê meyît jî wilo fêhdkar nabin û nabêjin wela va filan kes hate taziya ma û me xwarin nedawa. Ema di wextê tam wextê nîvro de wextê xwarinê de miho herê taziyê ehlê meyît fêhdkar dibin dixwazin got xwarinê bidin. Êdî gelî misilman e hinek însan karin vê xwarinê bidin ji ware nexema di rûma wa a xweş a karin bidin. Li cîna jî bi hevdûre jî alîkariyê dikin. Em bêjin miriyekî wa wefat kir temamê eqreba di nav hevdû de mesrefa wê xwarinê li hevdû parve dikin û bê çiqa misref çûwe wê misrefê ewana didin. Dîsî ji kîsî ehlê meyît naçê. Divana de siqintî tune. Lêbelê li her derê ne wilo ye. Li hinek ciha hinek însan a feqîrin. Li hinek ciha alîkariya hevdû nakin ne bû adet. Xweyê meyît wê xwarinê didê û ew însan jî î feqîr bê gelî misilmana gelekî siqintiyê dikişêne. Berê taziya heft roj bûn. Yani xelkê heft roja taziya xwe didanî. Em bêjin miriyê wa êvara înê wefat kir heta êvareke îna dî taziya wa adanî bû û gundiyê wa û cîranê wa û dostê wa diçûne lav vê taziyê. Millet meyzand got ev siqintiya. Çunku karê xelkê heya, îşê wa heya, millet dev ji îşê xwe diberde tê taziyê heta got ew taziye li erdê ya kes nediçû îşê xwe. Çi kirin pê hate xeberdan goya sunet taziye sê roj in. Got em ê sê roja em ê taziyê bikin. Cihek, di cih, sê cih wilo sê roja taziye danîn û bu adet dîsî hate sê roja. Yani taziye niha genellikle li her derê sê roj in. Ev cihê taziya got hatine çêkirin ji sê roja pêva wadwir de nahêlin. Wextê diçine tazîkê sê rojê wa dimênin got bû roja sîya berî meğrebê yan piştî meğrebê ji wî cihê taziyê diçin, diçine mala xwe. Wextê got cihê taziyê qepat kirin ji wir çûn însanekî got em bêjin pê nehisahabê yan î dûr bê yan îmkana wî nebê
دو هر سێ ڕۆژە de nehatibê êdî diçê mala wa û taziya wa dike. Lê belê evanê got carekê wa çûna êdî hew diçine mala wa. Ehlê meyît jî dikevine rehetiyê de û milet jî ji xwe re diçê îstiraheta xwe dike. Êdî gelî misilmana li ser mesela vê xwarinê jî gelek cara pê hate xeberdan. Ev çi qasa li vî memleketê ma li her bajarî behsa vê xwarinê dikin, em vê xwarinê rakin. Yanî bila ehlê meyît xwarinê nedina vanê got têne taziyê. Yani dibêjin di cihê taziyê de bila xwarinê nedinewa. Çunku wextê got di cihê taziyê de cihê got lê taziya xwe dikin, wextê xwarinê bêhne wê derê û xwarinê bidin gelek misref diçe. Zaten mêhvanê wa genelikla ev miletê ma li va bajarê dûr e wextê cenazekek çê dibe hemen hemen tevek têne taziyê. Ew zaten mêhvanê wan e ew ê ji xwe xwarina xwe xwin. û yê got li gund de jî gundîna yan li bajêre ji mihelê got diçine taziyê wextê got xwarin werê wî cihê got taziyê dikin mecbûr xwarinê didine wa jî. Êdî gelî misilmana li gelek ciya ev qaîda ev adet rakirin. Got di cihê taziyê de bila xwarinê nedin. û wiha gotin got di wextê xwarinê de jî neçine taziyê. Gelek camê re ev tişt qebûl kirin û gotin baş e û di wextê xwarinê de naçine taziya. Meselen niha yê ma cumeta ma em dewamlî piştî esrê diçine taziyê. Ji bona got di wextê nîvro de em neçine binê taziyê cihê got lê taziyê dikin em neçine wir ew jî teklîfa xwarinê li me nekin hem em rehet bin hem ew rehet bin. Yani cumeta ma camiyê me ji hevdû re gotiye got tazîkek çê dibe em dibêjin em ê piştî li mêja esrê em ê çine taziyê û mewlo kiriya wilo daha rehettir e. Gelî misilmana li Bismil jî mesela îlçeyeka got ev qaîda ev nanê taziyê rakirin yek ji wa ye. Li Bismil milet ji hevdû re got xeberdan diçûne guhê mala, diçûne guhê qaymeqam û gotin mesela ev xwarin barekî giran e li ser ehlê meyît em çi bikin îstîşare kirin. Hem qaymeqam hem miftî hem melayê bajêr tevek û îlerî gelenê Bismil, qenaet onderiyê Bismil, muxtarê Bismil yani vanê got dixwestin got vî barê giran ji ser milê milet rakin îstîşare kirin. Bi hevdû şêwirîn got ka em çi bikin. Hineka got heyra bila xwarinê nedin lê bilê bila sadece şorbeyekê bidin. Payra dîsa hineka got heyra got şorbe jî çeşitê ve hene. Hinekê bê em ê goştê xine lav de, hinekê got em ê bê em ê niza çikin. Got yanî dîsî mesrefa got bila ji binî di cihê taziyê de xwarin newê dayîn. û ev qerar standin çawa got qerar standin camêrek madî durûma wî xweş bû em karin navê wî jî bêjin Sqentînîna Hacî Remezan ji gundê Belê birayê wî emrê Xwedê kir rehma Xwedê lê bê Hacî Şêx Mûs emrê Xwedê kir. Berî got wefat bike jî em çûbûne cîkî me bi hevdû re sohbet kir li Belê gelek alim hatibûn ew camêr jî li wir bû xizmet dikir. Rehma Xwedê lê bê Xwedê cihê bike cinet wî wefat kir. Wextê got wefat kir ji bona danekî xwarina hezar insanî hazir kirin. Siparîşa hezar xwarinî dan.
جبونا دانه ایواری عالما حاجی رمضان را گوت برایوی مزن بو گو حیرا ما اف قرار ستاندیه ذاتن اوجی قناعت اون دری yardımcısı بو yani اوجی قناعت اون دری بو جره گوتن گو ما اف قرار ستاندیه ام تخوازن گوت وی پیشیوانتیه بکی خود جه رازی بی وی جی عالم نشکاندن و او سپارشا خوا هزار خوارنی دا بطال کرن دپای تازیا وی را لسلدون جی تازی چه بو اوانا جی دروماوا آخوش بو یعنی کاری بون خوارنا مهبانه خو بدن خبر جواره جی شیاندن عالما جواره جی گوت دنابواده جی عالم هبون واجی گوت گو حیرا حاجی رمضان اف پیشیوانتی کر ام جی ویشخورت کنه اورنک و ام جی دجه تازیه دا ام خوارنه نادن لچند جدی جی تازی چه بون جمفتیلکه بواسطه ملا جواره گوتن گو حیرا ما اف قرار ستاندیا ام تخوازن گو دجه تازیه دا ون خوارنه ندن و خوارنا تازیه امراکن و حقیقتا حتی نها خوش درباست به ملت جی ممنونه پکی چاوا یعنی اف خوارن تیرا کرن گوتن گو حیرا بلا تازی ام بیجن ساعت 8 نها دست پی بکی و بری مغربی جی دریه تازیه جه تازیه بگرن ذاتا نیورو خلق زحف ناچن و وقتی بری مغربی جی ملت را به هر مالی ذاتا خوارن درابه انسانی گو مثلا ایدی اقربای هفدونا و مهوانه وا گو جه دور هاتنا اوه چلوکن ام بیجن هر یکی جوا سه چار زلاما به مالا خوا اقربای دی سه چارکا به مالا خوا یه دی سه چارکا به مالا خوا هم دلیوا بهتریه بهفدو خوش بی یعنی مهوانه وا نهاتنا بهفدو را خوارنه که تخون و کیفا وا بهتریه جهفدو را ای و باری اهل مالا میت جی گران نابی ادی گلی مسلمانا وقتی گل جیه کی گوتن امی نانی تعزیه راکن یا باش اوا گم هو جی آلیکاریا و بکی مهو بیجی راستا چونکو هنک جی کارن بدن هنک جی نکارن بدن میزه بری وقتی گو خلق دچو تعزیه یه گو دچونه تعزیه هنکا تنکا ککرون دبر هنکا چوالک آرد بر هنک چوالک شکر دبر یعنی هر یکی لگوری قوت آخوا آلیکاریک با اهل میتر دکرن بخورد برن پایرا دیسا ملت جهبدورا گود گولا من تعدد حتی ام دچنه تعزیه ام تشتا دبنه من تشتکی خوشا او زورا کرن او زورا کرن لیبلی خوارن ما چونکو او تشتی گود برن جمالا اهل میترا او باش بو اما وقتی گو المالا اهل میت خوارنه بخون او دبیست قنتیج اهل میترا دیگلی مسلمانه به چاوا اوادی رابو گرک اوا دی جرابه یعنی دتا زیاده خوارن نیداین ها انسانن بلکی بیجن به ولا ام تخوازن خیره جمریه خوره بکن خیر نه او گو صادجا دجه تازیه ده دوا هر سه روجادا مهو فراوین و شیوه بده انسان کی گو دلیوی هبه بخوازه خیراج مریه خوره بکه جه خیره زحفن لمحلا خوا کار فقیرا تثبیت بکه هر یکی 19 کیلو گوشت بده و کار فقیرا تثبیت بکه جلا جواره بکره کار نورمال پرا بده و یعنی او خیرا گوت خوازه بکه پیشیاوی نای گرتن به شکل کی دی کاری و خیره بکه و یک هج دسته مری یان جی مثلا جامی هند انشاءات دنا کاری خیرا مری خوا بخوا
جامیه ده مدرسه هنه تینه چکرن کاری خیره مریه خواه بخوی مدرسه ده مثلا با الگنده ما الخلیله مدرسه تی چکرن گلک جامیر وقتی گو تعزیه و چه دبون خیره خواه دگو امه اخنه جامیه ده نهاوا مدرسه چه بوه یه خیره خو اخنه مدرسه ده یعنی او خیره گو پشتی تعزیه درابه هنک جه پاس ددن هنک جه دوارکی سرجت کن ددن و المالا بلد کن چند دکا گو امه خوارنا خواه خوارنا مریه خواه امه اخنه جامیه ده امه اخنه مدرسه ده گلی مسلمانا هنکا جی وقتی گو خیره دکن دراجنا و خیره خواه دبنه لا فقها و ددنه فقها یعنی جه گم هو خیره بکی ناین خلاص کرن زحفن انسانه کی گو بخوازی جمریه خوره خیره بکی وقتی گو جه تعزیه ده خوارن نوی خوارن جی کاری خیره جمریه خوره بکی گلی مسلمانا افش بونا هر کسی گچلیا فقیر به زنگین به انسان فقیر حقیقتا بیت شهن انها مثلا بیجن یکی گو تعزیاوی چه ببی جهندکایی و 100 میلیاری بیه چه اکا انسان کی فقیر به یه 100 میلیاری دی جبونا سیروجا انسانی گو دچه تعزیه دانکی کاری خو بخوارن بهلی یان جی کاری المال خوارنا خو بخوی جنو که هر تعزیه یان جی کاری وریل چالشی خوارنا خو بخوی چونکو امکان هنه نه وکبریا نه بلنگا دچن نه بشوا دمینن دچن ساعتك دمینن تعزیه خود کن و تی شویات تعزیه جی او مهود چید بجی خود خیرا وجه مزن بکی خود تعزیه و سپحی بکی خود مریه و عفو بکی مهود تسلیه دی اهل میت حقیقتا وقتی گم هو دچه تعزیه وقتی تعزیه مهود چید بی و اقربایم هو و دوستیم هو گندیم هو جیرانیم هو تین تعزیم هو کیفام هوتی بهنام هو فرهد بی بلا مادم کی گو بچونا ما بهنا و فرهد بی بلا اموانیخ نتنگایی دجی داقنا بهتر بهنا و فرهد بی ادی گلی مسلمانا لبسمل قرار هارتیه ستاندن گو کسک د جهه تعزیه دا د تعزیه اویا دا خوارنه نده رجامج مسلمانا گو دو وقت خوارنه دا نچنه تعزیه بلا دو وقت کی گو نه وقت خوارنه هر نه تعزیه و بری مغرب جی بری گو ببه وقت شیوه جی ج تعزیه رابن و خدا عز و جل مریه متوکا عفو بکی خدا عز و جل دنیا ما و آخرتا ما تفکا خوش بکی خدا عز و جل ما مسلمان بمرینی و ما بگهینی انسان صالح خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن